urakoze cyane. Amazina nitwa Kwizera Christopher. Umurimo akazi ko nkora nshinzwe na igitongore cyangwa se itongeze kashita igitongore kubera yuko ntanze ko nacita igikirwanyisha nangwa se igerageza kurwanya indwara zitanduzwa. Indwara zitanduzwa ni muti shize indwara z'imitima, ushiraho indwara za kanseri nkuko bayitaga mu Kinyarwanda, ushiraho indwara za sukari, za pressure. So izo ndwara ni indwara z'ubuhima cyangwa indwara z'ibihaza duteganya, hamwe n'indwara zo gutabuka umutwe naho gatabuka ubwonko naho garwara igicuri. Izo zose ni indwara zidasigwa zitanduzwa cyangwa se zidatakura ku wundi muntu. Izo ndwara zikugenda ziraba nyinshi ziriyongera kubera yuko mu mbera zo turimo. Na igikuru muri byose izo ndwara ikizitera akenshi kivira mu nyifasha yo twitwaramo nk'abantu. No, so icyambere kastaba unywa itabi. Uburare unywa itabi cyangwa ukarirya cyangwa ukarikoresha mu mbera yari yose mu bundi buryo bwose. Itabi ikintu cyose cyitwa itabi kirakuzanira izo ndwara. So no kubwiyo iyo mpamvu nibura ukoresha itabi rireke nangwa urivireho kimwe. Ako aho ngaho naguciye mu ijambo, hari uburyo uvugamo itabi bamwe bakumva uburyo bwabo. Harimo itabi nge nabanzi, harimo abakoresha shisha, urumogi, sigara, hari n'abarya biriya bintu bajundika niba ari ubugoro. Ndumva yari yo matabi mu bantu bataza amatabi ubwoko. Hari igihe bavuga itabi ukagira ngo ni sigara ryonyine. Itabi yose barayavuga na kokayine yo kuvumbika. Hariho n'abakecuru akarihekenya agacira mu kanwa k'umwana. Ibyo byose byazana iki? Uburwayi. Then ikindi inzoga. Buri gitera cyose cy'inzoga, buri nzoga yose ya buri muringo gose. Hariho abasaza bavuga ngo kano kayoga kabo bita Rwabitoki se cyangwa kawarage ngo karabavura ko nta kibazo gatera. Inzoga ntacyo kivuraga, inzoga yose ifite ikibazo. Ikasumwa inzoga ugasinda, inzoga iragutera ibibazo, inzoga irakureterera kuzanira kansa, inzoga irakuzanira indwara z'umutima, inzoga irakuzanira indwara z'umutwe zo gutabuka umutwe. Inzoga nimbi muri byose. So nibura kuyinywa ukwiriye kuyikendeza ukaranga inzoga ntari kugutegeka, uyiveho cyangwa uyireke. Then ikindi cya kabiri ni ibyo kurya byo turya. Ibyo kurya birimo sukari mwinshi, umunyu mwinshi, ibyo kurya birimo bibyo basika cyane nk'inkoko zango basize amavuta baragasika cyane. Ibyo byose bituzana iki? Indwara. So dukwiriye kubikendeza nangwa na kenshi tukakora iki? Tukabireka. Ikindi cya gatatu ni ukubaho ntidukore amazungu akitaga exercise kugira ngo ubeho. Mu Kinyarwanda bavuga gukora siporo. Gukora siporo kugira ngo ukoreshe umubiri gwawe nkuko guri, ugendesha ibirenge, uvuga igare, uje mu murimo uhinge, wirukanke. Ibyo byose ukwiriye kubikora kugira ngo umubiri gwawe gucare gutegutse urwanisha izo ndwara. Then ikindi dufiteho iyi myuka ugatekera mu nzu mwuba, gukoresha inkwi, ugakoresha amakara agakazana umwuka waba guhumeka ukakuja mu mazuru, ukakuja mu bihaha, urakuzana indwara nk'ubuhima n'indwara zindi z'ibihaha. So byose dukwiriye kubirwanisha tukakora iki? Tukabikura. Then ikindi cyo twakavuzeho no kwicara wirarikiriye buri kanya, buri gihe, buri gihe uhangayitse ukwirarikira ntutekanye, ukabura umutekano nk'umuntu. Byose amahoro muri we utagira udafite amahoro. So byose birazana umubiri gwawe kugira iki? Kuzana izo ndwara zikaguteganya. So byose dukwiriye gukora iki? Kubirwanya, tukabishyira uruhande ukamenya ngo tugenda mu nzira zitunganye kurwanyisha izo ndwara. So izo ndwara ziri kwiyongera muri bino bihe kubera yuko icyambere ibyo mvuzeho hejuru biri kwiyongera. Inzoga, kunywa inzoga kuriyongeye, abantu kunywa amatabi kuriyongeye kuko bagiye barahindura ibika za shisha. Itabi ryo kujya uri akacira hana kagashiraho nk'akanuza nk'akapa nangwa karama, ukibwira ngo hari akantu kwashyizeho kandi ari iki? Ari itabi. Undi akagashira hasi y'ururimi akakumara ukanyunya nka sweet kandi ari itabi. Ibyo byose dukwiriye gukora iki? Ni droga bironona ubuzima. So byose dukwiriye kubirwanyisha. N'ikindi kubera yuko
imbere y'abantu ntitugikandagira ibirenge ntitugitambura. Boda ziri hano, moto buri hamwe aho tugiye no gufata moto, kwicara mu modoka ibyo byose turakora iki bikutuzanira zino ndwara zikaguma ziriyongera. Ikindi kibazo naho nshaka kubaza, bano bantu bifata bakajya nko muri sauna ngo bagiye kwiyuka umwuka icyokere kibashiremo, ubwo hari umumaro bibafasha kuri icyo sauna? Nta mumaro gwimaze. Sauna yakuzana maybe gutekereza neza, naho nako nakanya gake. Na icyo kwiriye gukora no gukora abaganda bacitaga drill, naho ugakora iki, ukirukanka, ugakora exercise, ugakora practice, karango inyama zawe n'imitsi ingingo zirananutse. Nibyo byo kuyamba byo gufasha. Urakoze ku mwanya uduhaye, urakoze kutwigisha. Namwe ndatekereza ko mwakurikiranye ikiganiro tugiranye na dogiteri wacu. Mukurikirane ibintu, tugira ubuzima bwacu. Ubuzima ni ingenzi, uranyeneye nanjye ndagukeneye. Ntabwo ari byiza ko warwara indwara nk'izo ngizo ukabura byihuse. Urakoze cyane, kandi nanjye ndishimiye kugira ngo mumpe iyo platform yo kugira ngo mvuge ururimi rwanjye rwonzi. Akenshi ntaho nari nkunze kubipractice kubera yuko nkuriye mu Buganda, nigiye mu Buganda, ndi umufumbira wa Gisoro. Akenshi imyaka yanjye myinshi nyimaze mu Buganda, so kasamenya ngo hariho ino platform y'ikinyarwanda n'abafumbira, naje kwiyongera kwigisha urufumbira muri zino ndwara. So ninzabona akanya nk'akano nongere nkora iki, udusubireho ngire icyo twaganiraho. Mwakoze cyane.